na wonka wonsa emfa nwubo se wokwa wobofo nchen ko ade eye den na se wo sika se wo ye hiani eye den a dodo no a ebetown na eduru baabi a fashe wutirim se ebeye tan hunu esan se unye obi ahwe eno ti yedi eye futusem ama odede bi se wokọ wo bade ede ya no a wakọ badim ho ebeyi obi ahi eno ti no de wotan wo no wo bebre kwa eno ti no odo a wo beda na die nti no ene bema krupu twediampo ba se yadom so atumi ede ehira wo enwum ye kotie firi Aboagye adofo wo se ye dufie the nation's anchor Ewari nyankopon shiro ni pebia na onhira Aboagye adofo Aboagye international nyane kase mu na agyanyo ne nsanda obi wo wiase a ene oni pebia na agire beba no so no be fade abobra na esinye ma me ye dufie no tame ebebre ya wan sema papa ya kan asuade bebre ne wum ipa dodo se ne be hu se papa yi nsem asuade wum wose so wotame a obebre se ntina obebre ne se me de fa ko aye kowo me insu amenom ye de dwale ne e kire bambo sonko eta machi isi we hia me ne ya na hu se me ne ma ekọ nanim na nti wo so wotame a eye bre because me nim ne gina machi sa wo kakra na kasa kese de a kire ni pa nyina se ne ebere wo me yese sa de we nko de di nkoma nke be pon di bedie ya kwa ye benya bi nzu aka etom da bi ya dipa no eye bibi nti na ne na be hia wunnim abusua wo firi mu wunnim ne eta na chie wunnim ba bi ode ne ho akogya wunnim ne yesunsum eta na chintini so hia sa nipa no na me pato yesusu ta na bra wanya obone bia ye di ne ho adanse ndi ye ka ne ho nsem penti wanya ye de penti okura kunu penti watimanya Vicenti watima tukwanti ubonsa aye otan am obi a onnim nipa na hyase nim ba bi wo fire epeso otan na se no asenke ne on topom eno na je adofo kan kire ye se wotan nipa bi sa wo bebre firi se fa ko wo fire enzu a wonom ye aduane a wodi ye ne niema ye de adi na kire ode na mabrabom no wotan nipa na wo bre eno nipa timi hie nipa one day pe asem wo be ka to so no atemdidi obedi wo no mpo obetwa wo no onnim ne edi wachindu ofiri se de ohun so yonko di pe ba no emse saa na tie ba no onnim ne yawo agire na ofiri se abrabo na wo bo no se be comfort twan ma asem ato ne bansa na oduane no oduane dada ndi wo na se beta plato akom ne ufie na ase ne na aferi wo nko nrozu abekum obie no ndi bakoro di na busuafo no mete wo kwa dabi etire se ofiri fie ba aboa na ho dada ena obo ka cheze sa abrabo mu no one na moana akohie obi wa akwantuo mu a one na ma akọ han dan kohie obi ofie ho a se one na ma na adwuma mu ukohia obi a aya ade afa hye otrim ne se baby am firi ba so a baby obi firi ba no wotra enti no se wo tan nipa na ya adwene tan ne ho because e bia na ne edi na chini betima prawo ne edi na chini betima sel ne edi na chini betima kofa yidie dia bra wa bra bo ne se enti no ya tuzu tan nipa for no reason apana nyom na kasa ne papa waseme maame de angie fresuo fra ho edi maame ko pensuo e de aba am yenya bi de aya de wo fie oduru ho na awo ka no edi awo ka no sa na akora ne banum so ye de suo fra ne ma no akora ne badware na ye suo fra no go se ohuru moja na nsa de na kofie eso ba de se ne honhom butu nsuo ani na se suo ho ne akwa wo obi suo awo kam na mani bia no mani bia adware awie di a such person na mabrabom na uhia no onye ohwe na so tan no a wo se wo tan ne kwa because penimfo bi etia na chini be prawo omumfa nche ofiri se onye ohwe omusa ohwe na chiri ana uchi no abrabom ya wane asem no ano odene emodu enwom ne kasa enwom ne kwa chiri enkofo bi apia fira busuam nipa nim ne edi omachi odi firi soro baaye abusuam akwa apama kan si se we nkwa ye mane nsolida we ye mane nwie school we ye mane nwale obi tie ya sa na yaka obi si mi fie sa nhyehyɛ ne da ho so onyama ho kwan nyema bra ye nya onwade a mema ba wo fa obi a ne papa ngo wɔse sa ne da ho wo sa wo gitum ne se de obo ba ka ne se wo wade bi agina wachi sa de ne ye unique ye wo nko na ade wade ba wi ase di se fie no na ahye sa de ne de a wo de wo nyi sa de ne ntum no ba try wo obe pira ani ngwase ba ka no ka ho wo firi abi nko wo ba da foforo se de o munyina ba ma mo ne ba ye edi wo da no kura akasa ma se nna ye wo da ye wadai na se me ko akume ka se ma pia busua ne mu bi edi ade we na ha me a
jitum sa me kra ya no nka sa ade no unya wie sa akọ wanim unya wie sa brabode wo bekọ na wo beduru nso enti na ye hye obi a wo tie ye nkran se e pa to men hye obi abrabo mu ntane kwa abrawo mfomo nya ohwe because unim ne edi na titu ade aye obi no so o ka cho se sa na tie wa adwuma mu ha so o ka cho se sa na tie wa abusuam o ka cho se sa na tie o mantam wa efie na makwan na ka che se wo wunyi ntum na bia ofiri ba ma han fie kro de na so musunsum nya kro ma han fie kro de ba nya ma me kro na wo mo ma han fie kro de na so sabeta prata mo nwale wo ba kro nti obi a wo sunsum edi na chi edi so mo de time na e ba wo mo be bre kwa ya nsem ni mo odu he dizzy e ko pa and so be ko find some food and so story da no ano den ano so shinti ya de be sina afrafo nso agudam no de bia ba se ne otan wo no otan wo kwa okay enu titie bei enema wo bi atan wo ebi kura na ye wata de ba ku bi ehye wo ebi kura na ye homodin bo bi a wo bo a wotumi etompaboa pa bi hye ede be pa ana amantem wo fie wa busuam ye tan wo orofo bia na omodin bobi ama wabrabo no konkai ebi a usuku a wo koye no efie obi anko bi enuti ye town wawade ye enuti ye town wan kasa wutifie no so obi town wa wonim senti a wo town wo eno na obo ba adofo se onya akro wo town kwa orofo wo sa kan yo o se wo domide a nyame nhira wo se me kwa me ba da bia etese na wachia me no wodo a woda na di wo mantem ho no wodo a woda na di ede kire me no se ya tifie mu na empo ensuo eto masinyo ma na ensuo no epese to woyiye agumi ho wonu aduane a wopese o ma me bie na minni na madawase minni nsuo na wabubi ede agumi jerikan anase mankuri mu ama me no sa wodo no a wada na di amon se me ankasa no odoma pa no wada na di no eno nti ena dofo se wodo me nko ade a krupo twedi ampon wo nhira wo orofo enwom kasa daya wada bia ene de enwom kasa dwumadi no ede ebrew ene de Aboagye adofo ede so ede aba no yankone ne ahwefo yatiefo enso enkonkoche 0551 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 Aboagye adofo say unnim sunsun kura tawo bi achie odi atu kwai enu ti say sunsun na ta na chie na bepa na pem akonanim say ya suo honhom ana say ya nhoma honhom wo bia wo ba bia wo som enu ti no adofo say wono de asuo pra ho ena ye wo no se wo na asuo pra ho de a na say dware no mu di a orofo ne sasa ne sunsun bia na nsuo no ebo no ho ban enyoma kama pa hello thank you yeah maju so eburu Peters of Moonlight we dey pick any as Moonlight go to me tiamo that you ba me tiafa na I so ma ka mo do ti ba ka be do ka etia okay no put to the other day ye pa enyum na wa bobo ne di wa ba accept enyum no tie to one sama tekin pa di tutu di play ni pa ni ne do di tia obi nim be di tia ni be di primo obae obi nim be dia okra ni nyame a obae enti te ru tie bia no wona ma na hu ni a gra nwa to ma no na tia tata e pa ma no te nim be dia be tia na wo be to ama aboa wo ena wu nim hongu mo ikineki enti e te ni te bia do bia o ka tar wa do press that okay na wo ta wu ni a yankopon woni ni pada chani ana sabi wa yenema yeti asase so aye ya ensel France di impediasa eti yesre nipa otaye no yankopon wa fa yankwan sha wonsam eti nyade a ade a wo susu semra yeso no ebeyi yankopon ere hwefo ofonso pizarro kickers matel okay otamia obrekwa hello baby afrefre wudin hello Mr. Boy friend Lukman yeti o de ma pa we ma san tonight and mo fit and China be koma obi so for ni no wo be ka for ni okay ina no mo pa tin ti ya wo di na mo ko so ni ma de mai amen okay
Asem o. Hello. 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 Baby, I'm free udin. Asem Npe Nipa. Papa yenti o. Ma yin jira ne se obo ba ye adofo ne ko papa uju wom. Ye mu nsɛm na wotu mete yes emu dɔ. Ya bi obu okura na odi ne ko baabi a ana saka mo ni wa na bi ni do wa ni pa ne tumi ka sɛ ni pa tumi wo de me ni bibi enye ye. Ye ni bibi enye ye. Ma wo so tumi bi na kina so ndi ye ni bibi enye ye. Na wo bi. Ya me de na ne wo bi. So won de wi ase de dem ka sɛ wo bi ana ne ko baabi de so de ne bɔne. Obu okura wo tra ya wo tra na enye ye, wo tra ne da ne pa so. So te ti ya wo bi ana the unit of the dinner bonnet, the Boba Jay, the media, I put you one papa, you need to be any dinner bonnet against the no, okay, you need to be and not your dinner bonnet son said, wouldn't be ni soon to me, say, hello, baby, I'm free with you. The party will cut a good opportunity. Penny paying to you. The party of Falcon. I don't know what I know. I am Asem Npe Nipa and Mati. Okay. So the body is now you manage the app. You don't have the name yet, no agreement. But I never check quite an agreement. But I say, can you pay you more? And can you pay a bravo? And change your muscle. Here, why from William? You got a tie on Kunipa. It's a union. It is Sankuya. Ukaka, you be. You be. And you know, and I'm full of you. No, okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. You're frozen. Any pack will have you too. This is a way I'm going to make that program. So they are all for the only car, the only year. I don't have less. We are living in the time. I work here now, there's no time to get every other thing. What the Sasra, what the Sasra, and I'm going to do a dinner for John. And I come up on the president. Okay. Hello. Hello. Mammy, baby, I'm free with you. I am no buyer, because I am fresh. I am free for you now. Who ye? Mammy, I'll do more of you. Mammy, and you. And you made it the most cinema food to me and your mamma, dear my. Mammy was on Sompa. Of course, you. And you put me that time, I'm a dynamic then. It's just so much Gianna, your time, you. Need to see what I'm from a bank for you. At the end, Jarmy, nurse you. Gary Sokins now me doing no any pants ja. Also, a bar of Freya, Mindy Gary crowd and Missy Gary po. And to me, more time, and to see our time, mother ye, and one. Then they would see the beers in the postima, and they would see me send and a bar saying, Mamma Gary, Mamma said their mails. Yamia doing see, ow. And so I'm sure, right? No, and I don't many yes, I know a bit time was Santama point or 10 who. Listen, me, I'm Mikey Park or Johnny Betty and come you Kuham, yes, sir. I'm for you. I don't know, Missing my uncle, Jam and Channel make Chinese and maybe don't come next Friday. I'm sure. Now, you be no time or bar now, Bema. Walk. Hello. Okay, free. Oh. Mesra se ka betwe ho afri TV no ho na ye din komo. O ka se free. Hello. Yetio.
abuto na le mo de adofo ni na ko Hello. Good evening, Oforisuo Bema. My juice will brew Katachi. Nepacho, Ogoloni, Sompa, German of district. No, okay. Yet you. Mamencha, Sompa, 93.1. And a Sompa TV, if we are in chairman of Yasarana Maya Banque de Fee. Nequaswa. See, I may, and I'm a foot on Modia Banade, one day. Adofu ye adofu utaunya utane yen eti sampa he utao kola brafe gebe na wunya na ani jesu me wo msen yo tawo no ya kuntano no ende nyanki po ma on so nti ajenke adofu no me ga tinya ati se abuto mi fa woni yam nyaduma. Okay, hello last caller. Hello. Oh, wapiri. Hello? Hello, Aja. Good evening. My Joe, so my baby, I'm free with thee. I make a taffy at him diary. I read before you know, ye. But I'll be on ye. Or Bapa yet you. You, Yadamasini and Imbre. Mama, I come at Empa or tiny dear. I will honey free our Bible. And a dear peer when I'm money. The name of cook what in a fear be much as a son and me see my dear and me see me cram and mamma. A drew baby no chest said, baby, born in Yemen, who know an minimum she. And Nipa Tawa, as some of back out, did do any master dear. And the baby, Nancy Yameka on one. Obey you are cleaning in a Monte Damascene, Yamen come on, bye bye. Also bye ye. Your last caller, na your fa, friend and fancy. Hello. Baby, I'm free with you or Bapa. Hello, what to make? Mammy, ain't you? My Joso. Oh, your father for your father for. Hello. Yemfa bako na yemfa ewie na bako no bae no na ne phone no emunye. Hello. You are what you do. My Joso Katachie. Padaroma, or you watching with Rodney Nebehi. Nebehi no nyina ho ye. Oh, Yami Adam Nebehi for you now here. Namin Chaya Usubem Power in Shire so. And be wise so Bosonche. Community, so Namura. I don't put the oil legend you. Na, if you saw what I would I know quite say. You put the Ottawa, you know, the panel was who you would. Na, a time to know Nipa Niahoto. Nipa and Russell and your more yeno. Oh, your yeno, your town, or but town, when you're is not town. Tell me some. Unkoswa, Namu Sabi, more educated, and I was what you. Okay, you could never hear dear. Nayanchia Akwasi Anoche Fred, Mianka Semiano lecturer or University of Ghana or Saya Joe GRE, Hakola Ketekete, woman with Nimno Yasam Ketuakra, a Nibihi and an Mammy Free Ninchi and the Ho, and Mewafa and an Banano. And Uti Yafa Konya with Sonia Fancha and Nibihini Funina, Nayanchia. Fred Akwasi Anoche. Yet of friend in Eddie AC ha. Credit yanim and I yako yanim ten. Medica catch was a day ya what de biano and yum casa. And that Oboba G adophonim no. What time what ten hunu a month for so much I responded no. If you are said dear, Ed ya ubinya tan you. Nenso sono. A year susu for one ni editana ye time wonechi. Neshe nebo brabopa. Na brabopa. And the Bema won now what town no. The bid no. That chia any actually no. Obi no more so after day. Yako computer so be day. MRCCA.
Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie. Aha, nana kasache wadamfo no. Enansen, ommo ne ho modin sempo. Wo mpem. Na se wan pedra, obekọ beba no, ne dan si wona nipa nim. Nana, mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom. So obai si wo ko. Die nkohini ne enubina. Ebra Donek Herbal Mixture ewo ho. Diamond Scientific Herbal for ene de aba. Eye mama dro papa. Adwuma say yesisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se kuma se ne oboase kwantempo no so one abort college ene die nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa mana we die me dase what solve me problem ya ma me papa kai we dey menya nko Donek Herbal Mixture eye memedru obi a onya mfinche du nwoto nka ho upabi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye den kra to yetum. Okay, ya kwa yanim ten ena ye kro we ye Sompa Asem Npe Nipa medical ka je se dwumadie ne fapempa ne buta ye kase pa asisi sam apo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Npe Nipa Oforisuo Aboagye na me ne mapamfo ya doso ne awurawuram ne de babia no kore da no na ye de ato kama eno ti won na waba dwumadie we so na yatumi aboa wo mu no womo enempempi no woboya baso a odi ye ho adanse enso ede kire afoforo na ye kɔ bomfa fam ho asem ofiri ho ba no lawyer no esema menka ho asem na enso so no meti ho kakra abrantie bi ne maame de wo asem ebedan afidie so Asem Npe Nipa na sabia ku sabia nyaado krono edonsu nanso nya baabia na betumi atena na betumi abobra omode wo asem kwa afidie bi so kuma se ya omoka asem ni wie ya na se maame wa asem bi na je so okopɛ lawyer omu nyina akyensa mamokɔ nanso yamu sase wode asem no bɛda Sompa Asem Npe Nipa Oforisuo ne na pamfo no enade na akɔ akosie dwumadie we se ekoba ne se medo man lawyer na usika sem enso entumi enkofa lawyer de a yesa be de ma aban lawyer de ma wo eno ti sa sem we me ma brantie no a ya wo no baako pen no a ne papa afirim wasi dan no me de ma aban lawyer ene de be ene firim waba enkomo na ede se me papa afsi dan na nya abusua asase na osisi suo abusua pani se dan na kura me papa dia na kura no ba bi ode be mam singing room ene se na kwakwa kosie mo de mo nta mo chuku na me fam fancy ya se kuro no ye bomfa wo ho bomfa na asem wo si ye eti bomfa fu otie dia me di ka kire abusua pani no ya ayesem se bejuru ba bi ubedwo ene de ne si ye yemfa we nto ho na me de pesi mu no me wi asem ni nyina na me de ababa damu ewo afidie we so eno ti kwanya mo fa so kura che japade no kura sai tiamra so obi wu na wanye woldia a letters of administration ene egina so e de che japade busua pani sabia ku sabia nyado wo se kuro ketuam ho no wo mo post bia no mai sei Ghana wo mra wa ha eno no mapone ketua bi dia ma wo mo a ene o mo keka o mo tribo mu no twini sinia wiye yebehu chele ewo bomfa mo producer yemfa asem we ento abrantie bi de na asem ebeda Sompa Asem Npe Nipa eno eya kwantu sem o ya de ni kokro mienu so na kro mienu no kososo so bae no ose company na ede ne tu kwa no omuni na ene ne ye to oginisika ya ka asem ya ena company no ankasa wode abrantie tu kwa so debi misumi wo bika mi wo bi kire se de pempie no Oforisuo Aboagye mentia ma so enti asem no na mensan hye sufa no ene company no ewo fia abrantie no so ewa kadachie memo akwa aba bibia bokode
Udin de saying Yakubu Frihin na baye Branimu kakra Asokala bay Okay. Udin de saying Yakubu Frihin na baye Ebo ho enne na obi etie asemi bi asemi yeti ho pen e wa fidie so senne na obi etie bia asem ban na de beda Sompa Asem Npe Nipa se wo ho akyerew yesisi wo yenko omoa we dey kontusem na last year January and me buy Ghana na person dey me start to kwan bi na me dem aso to for no na me pekun we travel agents bi na me abia fe V travel and tour so me no mo call me no mo din kon na so mo Singapore no in shining na 300 million I will be chia and which you will chia 5 million office and registration fee more no be do ni makwa airport so 2000 cities in on bet 350 million me kwa me ejman kwa kwa no akatwa no so me dey 185 million according to the owner catch me a 2 years contract I'm so okay mate direct employment I'm so okay so me pin here the echo so me go do Singapore na se no oni si me kai no an banisa if you say me go do Singapore no me hu obia like wa mo obia me hia me hu obia akwai phone so nkomo o ka chem se ma ko hu ejman ba kwa clean and a warehouse wo ko no ka kire so obi ba be hia wo kwa so na wa ye wo dai onu na de me ko esanse me a wo kromo on na employee me enti me obi a employee me dan ko du kromo nipa na wo so be de obi hia me wo airport de me ko so me go do airport obi am be hia me ana me friend ka chen say ma be do airport obi am be hia me be ende ana obi number ma me different number ma me say me friend nipa no obi direct me ana me friend nipa am friend so no so chem say me fa taxi or airport one enko hotel BC I'm so okay ana fa taxi or airport one enko sa hotel one so me go do hotel mu ho no we madam no ebuku hotel no for 3 days you go do Singapore Sunday Sunday until ebe free or Tuesday Sunday night you go do so buku hotel for 3 days until do hotel one no ade sign tie dem ade chin ya na me den number no de ma me no ana me friend bema ana fa call no ana o ka chem say oh nipa na mba be ni man we suffer o me Nigeria for on pe cleaners and so okay but no me share me hu obia woman o madam need number ma me say ni mfa nipa no okay me friend nipa nka say me mfa taxi or airport one enko hotel BC na nko train no and so okay and mfa taxi one ko hotel one to do one obi am be share me so madam ebuku sa hotel na omo direct me one for 3 days say me go stay for 3 days na me find the empty woman nka according to your the on me here so go do a hotel mo on no avem sa pray nigga say ma be do hotel mo say me go inside me ni omo kasa no say and madam na SND is say we almost wabuki for 3 days and the big man stay for 3 days we could do Singapore Sunday so 3 days in make you on Tuesday so I let you Monday me free woman now and I'm free nipa from the number man me say oh nipa na o say me free no so for no me free na on fa I don't know catch him bia wo ya asole ti me twɛn I'm so okay me sa twɛn enimre mu sa na me sa friend say still me teach you because hotel me sa dey chin ya na deadline aso na o say me free no ni obi aso promo de o say me hu de ekwan se na ade achi afi ebedu we me ta friend me na hu ma na kasa so so funu ana o ka che me say eduma bi eni na nka se me pay eduma according to woman o say me frɛ o so funu ma me nka che se me pay eduma me nka che se me bet na ko hu ache na me eduma me na say afi me pay eduma for so na che se woman na say mo tina ko ma che mo promo experience me woman na ntesa so me ka che woman say me pay eduma ana woman nka che me say oh onu ka do need me bia o hono mo asama woman ka che me no so need me bia o no and so
agency say in someone say member will not pay cleaners and a warehouse even. I also need me be out. I'm fair woman wage and can say woman so need me be out. I don't catch him say woman name say me a criminal. You to say criminal 41 for him. I want to begin from to be some madam Miss Ah. Na say o dear bam. Thank you so nipa na can call sign Nigeria. We in Nigeria ni kwa onya hu di mi nu we a Islam foodi. Enti say o person chem say so who say o catch him say wa bit ma bi Singapore no person say who say me community no family dia. Ene nipa na o de me ba no o di kan di ohumidi answer na we de we employ me so person say ohumidi na na Kristo ni ntu Yakubu ana fata wo say di no kemufodi nti person say ohu say di na na den na o ma me ba ya so catch him say woman say me community on family ana say I also on family nti den o betimi into this me finance defense solution man ana me catch him say media say woman say on family Singapore no say me ban sadia sa fa mbra Ghana back me catch him straight say sabaga on family Ghana back ana catch him say Ghana back India ni ba dem mo ana more than mbra Ghana back because Singapore also do me baby 2 years contract one can say you all the me back na ma ka sama be fight up me also do me 2 years after my video na ente sadia say o say msa ko Ghana back nti sa fa ko Ghana back ana o si debi Ghana back ni enye yi ente be ya ono no buru oni bi o Malaysia o ma e o ma eduma wa ma nkofo bi kwa kwa eduma dada o Malaysia on an ka chen system ni Malaysia de me pe osofo no ene na yire no omo na ka kire wo say uye die be ni na akwa asore wo hia na omo mbisa msa question kwa kusa question na mo mbisa me fe me fe no pick call an obisa mse we o ka profan be obisa mse etisena mpedi en so me pe eduma agents Asem na so am say osuma yes na embra wo open cleaners na warehouse an so e hon ma o an so we need more won mbisa mse me die ni me fi hin fa o mbisa that questions ni dey no obisa me dobi o kan say eduma ni o it onu na agent na ka chem say o hu se me krebo nti no so wan fan but woman na nkasa me kasa yen o mbi na no nkasa asem say me we watim di say me krebo nti no wan fan be gon kan sa o kan say o ni eduma etiro kura no woman SF say yen bra asole wo no ye me yen besom ye samra ho no eye de kamoko ya adwuma no se na asore won fan kremofo mum ya adwuma no o se mum bra asore o se bra asore na se ya na ka se ye de se kremofo ye be si da ba be asole wo no ye de adwuma na die ba krom a nti so wo adwuma bi di ma ya no na me adwuma ma ya enye asole nti na ye wa ba se be adwuma ano so oni de oni adwuma bia o na wonya sure say later o frame back ya o ka sanya asore nti na mo ba krom ho adwuma nti na mo ba ye no eno kura ka adwuma ne da ho kura na de o kan nti o mfa adwuma na mamo anye ne sa o ka say yem bra asore de di kan ka o say oh still mo na so no krom mo yenye adwuma an say de bi o so mo ti fie kwala mo nya hwedi aya mo mbembe ya asole e anye so fresh straight ka say mbe asole o say mo ti krom na mo yenye adwuma de a mo mbembe ya asole an so ye nya butaye je say nya be bi e betena mpo unya be bitina na mo so o ye bibi ko ba ansa na wade wakuma to ya so afi o tuma so ye bibi na nya be bi am di mi ti beto ne ma aka mesi de woni gidie se saka unya abotre ene bi kura no amokọ visit wo mo a na adwuma na keda ho visit ne an mesem je se ni pa ko ye ni ntwa no so ye ka chen se anke be se ehu bebi o kura no o ka chen se onu bebi o tire o tim nche na emu se pese ba solid ya na solid honum na ebetimi abane abehu but ye bebi on aneka okay eduma na epe ba so betimi aboy na eduma na o se on me kan on yese wo de se bi o kan se bi am ya ba solid enti no kwadi e da wo ba kan oni eduma bi adma ba se ba solid ni dia mbe asole mbe ya solid to ka che mu aneka se de ye de kemu fontino enti mbe ya solid ma de ba e ana o ka so okay wa to no kwadi ye free Malaysia kwa Singapore kwa Malaysia ewu mu a ofre e be say it me ka se mu bra so di mu ma sole anas say de ba say be eduma di say kwa ni Malaysia ni Singapore or Malaysia e kwa be na mfa so ko Malaysia tweme on komo no entese ada no de 21st kin ke ye siatica expert of 21st kin ke se men kan cho se siatica yade no de se ye ka siatica ndi a on the expert you ono ku a ne timi de bibiduru etu siatica yade no ase 21st ni say wo de siatica yade no esan ho
ɛkɔ baabi foforɔ na ɛkɔyɛ kɛse a woba a wɔbɛhwɛ ɔdeɛ ne nso no wɔbɛbrɛ ansa na wɔanya ayaresa saa na 21st clinic sɛ meka nkyerɛ wɔ ɛno nti sciatica na yɛɛ wɔ no a no wobu kɛtɛmu a no 21st clinic wɔ 15 branches ɛwɔ Ghana mamu akɔ hɔ na yɛtu sciatica yadeɛ no ase ɛmfa mam saa sciatica no na ɛyɛ so sisi ɛfa osirem onako komu akosi unase entim yadeɛ ɛyɛ yie paa 21st clinic kuto ɛne tumi tu ase wɔsɛ meka nkyerɛ sɛ yade bibire biada ɛfiri tiri nwa no kosi umawura no obetu ase no wɔde ama ho ɔwɔ mfidi a wɔde ɛhwehwɛ na wɔde doso na wɔhu baabi a yadeɛ no wɔ na wɔde abibiduro no account na wɔnya wayaresa wompɛ wei deɛ he na wopɛ massage no nso ɛyɛ adwuma paa laboratory ne scan no so ɛyɛ adwuma yɛtwe mogya ne yɛhu baabi a yadeɛ no ɛwɔ na yɛtumi de aduro account ɔrɔfo 15 branches o ɛwɔ ɛwɔ Ghana mema na Kumase wɔwɔ ahwa dabraka ahwa wɔ basisi ha wɔne Sompa TV Sompa FM na ɛwɔ abrosan akoro mu ɔrɔfo yɛn konye kotu sciatica yadeɛ no ne yadeɛ bia 21st babies no so ɛdi atwagu untumi entimi enya yefunu emfa ngo ba yemra 21st clinic obehwe kwan obefa so na watumi ama waturi eba wobo asekanse quarters call junction kan obehunu ho sunwane kranza tachi my 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 3 aba center du papa bi odi abadwa so na etu koko ase 3A coco capsules coco master na sa coco yade no yarefon yade bone pa orofo o transia enye yie transia koko no afifiri uto uja wonan moja firi mu ba bema kra de wanhwe ya o mema yo no enso ebekọ fom pa wani so yo wisi anopa o so reje so to mo maso chok ansan wo hu ade a ewo akiri wo yam atim no nyina eye koko wodofo dwade honam yo hene eye koko wodofo se ye pese etu koko na se ne ye hotoye pa de a eye 3A herbal center na du papa wode abadwa so 3A coco capsules coco master na mekanfo na media ma we de ntese coco aduro bia manisa no manitua coco we aduro we de se wonom a utimi eye normal living na coco aduro bi wa wanhwe yi wankasa oda bedroom so okoja na wanhwe ya be egu ho na o ma no etu din dada ne wani begu ase pa odofo se on pese e betu se din no ama o ma atwetwe wa bra fri adwuma e badea odofo 3A coco capsules coco master na mekanfo na media ma over the counter for between Kokolia Heba, Danny Heba, Misty Heba, Apidan Kotobi, Neton Eteson Faso, Bakumi Nuso, Ubetumi Alcohol, no Aqua Kotobi. 0546107107, 0546107107, 3A coco capsules, coco master papa, and not make for Namedia Mount. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital, or Mona every wheel. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital or form now to who at the air frewono. Now, Frau mo frewono, a member fre and no more fre, a member bianca se wuzo, we say or more a boy juma pa. Na a draw mudia beg Joshua member esre anopano, a doneke ba mister, a may vitality. Sa doneke ba mister no adansi dia man for different honum or for nyasem ketua crowd. A man member no a bossy if we say. Will be how would the boy near tatrata. Nana de nebe or for a man on pesadi and manishimuche, condebra, suhum sawum, maybe be a kama pam, or for a bayer nika, a bayer nijese, Bema o compasso, Nasu dim kunim jo 3 points, and no panoka will call you to your day if you say, when you were say, hey, Bema be a dime, you may obey you may be an member we are singing. I was here. It is a good when you was a pet, I come and menina, Bema, and when you was a man anxiety, what and tea and I make come for. Donek heba mesha ede amano bemma brabetobi na nyoma ebejejina so nyoma bekokoso na ede ama kama pam orofo ema memma ni ji won paso na manu so enetim mfaso yie pa eno ti so busa se na ukunu busene ni age na osresre efiri se ema no pedi hyemche pa ebetumi ahyemu acha donek heba mesha me vitality ena bemma ebetumi aboawo orofo kumase ba bia tondo tundo biada okwa donek heba mesha ubenya biato sunwane ubenya biato sa enenkran o kanshi drugging no kwa ubenya bi dunkwa ubenya bi ato ashaman oboase enye na takwa enye na kra orofo yanko ne kope doneke ba mechani bi se wo bema ebebo yi papa 0246727677 0246727677 a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital na du papa bo dia badwa so a doneke ba mechani orofo maton bia ma ene enwumere Apostle Dr. Amegashi
Amagashi se men kan to se hwe wodo de nye ne no beti habayu enye nne ene obekọ wura mu akote habayu ne maame a wo so nyina da ye wo no na ne nsa wa mo ano na haban him enti no oba no de n'adwuma badada orofo Amagashi se men kan to se ono de wo bowura sunsum wo no ahwe yade no no aba honamani no ate haban no de account e te eno te apostle Amagashi se ofosu ye mo yade bia den efiri se so far as ya hododo so far as ya wo yade untumi mpagya mu untumi mo ho so no na chese bibi e na atechema de atechema ni nyina ye me apostle Dr. Amagashi me na metumi de aduru account eno te yenko apostle Dr. Amagashi ho yade ben e na wotumi entu ase emfama wodofo ye kwa apostle Dr. Amagashi ho kumase am o macro old police station ho police house ho one no na ebo ho pe enkra be ho no saa na takwade so obu ho no yemfra Amagashi ewo ahoma wi so 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amagashi eyekitima orofo kitima heba center na efre wiu kitima heba center wono enna efre wi se ka abaje ne so na watie no watie na so pamu a orofo ka beboa wa efri se wona wo yade kitima wonyade doctors wonyade nanso so no krupo twedi apo amana doma chede a wodi kote haban wodi wine nubna no hini nyina wo otimi etuo eno no keka bomu a otimi de tu yade ase orofo kitima ase na edu no ebi nkwa abonten eno to no a na ye na ade na ono aton na ade aburuchefo ebufa so ewo kitima heba center nya asem keto akora infections no pa de ye ko kitima so ye nyekotu ase se ye syphilis ni gorowi anenes ansensem no namsan yade no na kitima ase meka nche se enye so no ba ne bema be hiem na infection be ye wo debut infection no obedwene ho onti ase wanhwe beka se susum yade nenso so enwoma infections eye wo nipaduam akutie nipadua no enya asem keto akora yenkotu ase wo kitima ho stomach ulcer asthma stroke ana sexual weakness na fibroid no how ntuntume ngoba kitima ase bra na so ye yade bia obetu ase no de amawo ebu akwa wo methodist asonda na chiri ho pe one twire bu akwa bia sagere sukuu no enedi enhwani mu 0246914717 0246914717 eyekitima orofo se ye pe TV papa na ya pe fridge papa ye ko Osborne Enterprise ono ene betumi aboy TV papa fridge papa Osborne Enterprise ena make am for nam dia ma wo so Samsung TV or LG TV sana Philips no so no owo bie orofo wo se wonim se de Ghana City eno TV no on fa de nye papa emma emmeton emma ni kurumfo ni na de hye de bi onye sa de biada esan se TV bi wo agrada tisi mu a enya dwuma biem na so Samsung LG ni Philips no wo de so ni mom se de apetampe wo gina ne na so fridge papa wo de free UK sana TV no so TV no the free UK na fridge no so or the free US abrochimemu wo se wo abu akwa wana twere bu akwa JHS no ene di hwani mu saa na wokọ Ashtown Dr. Mensa afam watasi rank wope Osborne Enterprise wo ho yegoto TV papa fridge papa na yefa eni yedwuma 0277 788 845 0277 788 845 ana 0242 026 375 0242 026 375 Osborne Enterprise TV papa fridge papa yekotobi na yemfa eni yeduma kekede na yeko akwanim okitikrigi akukọ omuya yenworo ne paboa kadachie enti akwa be na mofa so a mu free Singapore ko Malaysia ba ne sa na me ka chen se me sa back to Ghana because me say me go Singapore me go Malaysia because me akuntu na woni me ba ka so me ba Singapore ni Malaysia no me ba it me sa back to Ghana ano ka say David me back to Ghana moi and okay no na me pay no so woni me anka so me go Malaysia ano so ko no ni go Malaysia o ma juma awo no di pe bi ko it me ya de o di me go Malaysia on ma press juma ano say me ko ano so de me ko ano so okay monyi free so I'm okay, and then we go Malaysia. Because I go Malaysia on me go do Malaysia on no catch him say it man go Malaysia on a cleaning. And I first we what do you call it warehouse.
because you na entesa edwuma bi say edwuma ni na nyo because do one so me ko shia brabi e wo hon saa nipa na me ne kasa no ono ne odi na ma me ne kasa nipa no oni Malaysia oni Singapore or Thailand ono madam no ono na danfo or Thailand ano ni ono nipa no saa nipa ono na danfo no Malaysia ano ma me ko si ono no so se on pay ma me anya madam na edwuma ono na danfo ana se me o pay ma no Malaysia anya madam na edwuma madam no danfo madam na danfo boy no madam na danfo no boy ba ku saa boy no Thailand saa boy na better Singapore wa better Singapore da o free Singapore no ko Thailand eti saa madam no na danfo saa boy no wo Thailand no eti saa boy no wo Thailand na danfo no we de o Singapore no kache o Malaysia no kache nse ena me ma be do Malaysia da ono ye de embo na mi on paid mama me etna ono the embassy so ono nim say ni me o Malaysia da am si dey bi ni nim but the nim say ma be clean na warehouse ano ka say ntisa kuma say ma ye fa ma bi ni do kache me am si ni me be no o say me this missing ma am me say ma say ono me fe o madam ka say o say han me ma be bi ni kura working permit o Malaysia madam ni aware I'm I am a working permit. Yes, I'm okay. I'm from South Malaysia, maybe working permit. I know my buy. Madam Cassa were away, but say Papa Ghana back M1, 18 or 17, can you have a car on? Or I am a working permit to me, connect or Chimia. Now the way you say film would only be only Michi. I'm see they be, and the brand here, the brand Cassa. And to me, I said Masako, but could be a plane ticket. Almost say from Malaysia to Ghana. What about 300, 150 million. The neighbor for 150 million. And all the offer FS way Egypt, from Egypt to Abu Dhabi, from Abu Dhabi to Ghana. And they 150 million, and the neighbor for Kra. Not that time so. Because you could do Malaysian or send $100. $100 no dika sandi yam. Ufri Singapore ko Malaysia wan e ball hoka. On my $100. $100 no the man pay me. And a virtual ticket from Singapore to Malaysia. So you could do Malaysia. And I say man like baby. This is oh yam found I want card yam mouth. This is wow to card because verse no any kuru na this is wow to. And the guys and it move baby there. It may be. I don't see this is 9 months now we go to Malaysia no oni mo hwe oni hu machi just because of me pesca me we ticket aba anyo ono ni na hwe mo Malaysia tu ko Malaysia na wo ye adwuma ana me ye adwuma udi say wo me di 9 months na da na ho unim say ho nye na won sa ma Ghana ntentem o be da aba ska no hen o de beba ska no hen me ka chen say ya fa to TV no so okọ Malaysia na say no ye adwuma ho na amanfo hwe so okọ Malaysia no ye adwuma etu ko Malaysia no adwuma ho ye na we ye hen no ma to we nyamia enye wo a na we so e we mi na mi she chiro no na ye di adwuma e ho no do Malaysia no Messi adwuma no ni Messi adwuma o ye no for how long adwuma we no me ye no for 7 months. Ni etua wo kasa yi. Ghana sika 25 million. Ghana sika 25 million. Start 25 no. And no be bia to aduane. And no be bia bibia obeyi bia sa sika no be bia yi. Say sika no be bia 25 million. The tia me yes eduma we ni say the person ba Ghana back. One send me one the one ticket man ba Ghana back. And one feel me. As I'm talking to you now, we're blocking live. Since last year, our blocking last 6 years in our blocking last me man message on film me. Message on film me. It never said me feel promo. Quite best when I first feel promo. Oh no, them my own also have me come back. Also me feel on film me. Never said me pay scam better me go. It end man pay said movie. It no way I'm going 25 million each year per month. 25 million. Ut me and answer we year bosom so na each year ko. Why June there no? It's June then more June July. Why June man? You first can mount June because we need paper. You choose the out you got for to move here. Sandy City. And I have Brassen editing on Maracaka. Never Ghana, next can I was a Medibab and so as I said, not Malaysia by inside and ready by say. First, every January, what the medical to say, more money in Kata Kumon, Mumfa 3 months in free Kumon. Mumfa 3 months in free Kumon. And it is
January next year na o se me dey me try best na me dey na me ye fast na o ko Malaysia na o da he baby am na me the container o wan high down mo bia wan high down ma me scan and na me can say do Malaysia o send ye mienu $200 apart from $100 now send ye no say ye fanto what do you call it mo free Singapore ba Malaysia no o ne wadan fo no na e ba cho bibia me ni na bibia ye eti mo ba nyina no na sai e bo mo ka de ba Malaysia ye free Malaysia ye ba Malaysia on the $100 no wadan fo no we o Dubai o won number wo mo number with my friends is here onu podie oni madam no eyi so phone the man ba sani na nse madam fo no onu na damfo madam ni close friend me no me from nowhere and buy because me buy me sim be say me fit different offer madam fo na ka chem say we v na damfo na madam fo na damfo ano ka chem say onu ko connection do Singapore say ano ka chem madam fo no madam fo me na e bibia bom oh tamane wo Dubai to onu ka chem say chairman onu di kan ba Ghana jam onu say chairman so wa ba Ghana dey me connection do onu say Singapore and so okay mate ana me ka itibo ne kwere sa connection ana e koe eti ono no kra de ama ono na boy na o introduce v kire madam fo no ni bufu ye omo di madam fo na we v atem ama v block no v sa block o e first me madam fo no sa blocking madam fo di na atem of phone so me na no abote de man nya abote man se ko na person fi promo me person fi kum person o ya na we de fi kum na no se wo hawo nyina ne sei hawo ne sei wa dada me ajim sika tutu di akoja me atokomo me ko ya scam me ko ya me nya no ba man se nya mfaso me sa de eka na sa ba fi sika say na wo spend e di tutu akwa we nyina 350 million e na de man no patron and ye sika dada 350 15 patron 315 315 patron na apart from 315 na utu sika bi man biem patron to plane ticket nyina only try from Ghana to Singapore from Singapore to Malaysia only try ni nyina etususu sese ya no madam no wabu ana wobu me sebi ni susu wobu me complete because direct employment my be there with Dubai essence so obi employer wa we ya ho promo then oni for promo ensemo to nipa na ba be shia o airport do akọ me do Dubai e do what company na employer e do what manu mi na omo jeje na airport on ma omo jeje e passport because on employer won say wan je wa won di na film say ma wa be hu pro no e de we hwi anti ekwan ya du uko Dubai do fa so no a wan hu bi wo Singapore no enu nti e na mana ba say ya na enye ni sa because enye de ko hu no Dubai because Singapore am see no I was say so be an employee now say in Malaysia me dey kan obi am Malaysia me ana chinchin ya ene ko pay Asem ko pay me dima sa me si dima na me ye ni na e me ya na me ye na me plane ticket na ba anya so no ne na ehwe no wa bibie no ska me ka say they say dia dia nyama asama me kai na me sika na me pay free no but say bi o me tim ka say ska na we offense ko na odum ko e no when ye bi why be 1050 million I'm spending or account to why be in here 150 million na se me na eti se wono so ka se e ka wabo o sesen no ate afiri mu a wo beti ase but your car wabo no and na ma chi o me no to me no kana wabo utie me but me ti o brave e kwa bi so no say ye dan tina mbusa o say apart from 350 now 15 na the man no wo sa man sika fufuru bi na che say e free Ghana to Singapore from Singapore to Malaysia so no ka se ka wabo nyina wo sesen no wate afiri mu a obeti ase enti na make say oh debi menti ase pe de wo kan say wo no se enkon koba se maame no omoka pe me busa o sisi ya no na wo ji 150 million na che say wo ne chemi no ena ona ade sika no koma no ena wo ye adwuma ndi ama wo etu ono so ka se ene ono so to ne boase no wasese e ka wabo no wate afrim
na de aka wo de ama wa obeti ase kwan bi so no me nkwa se me nti ase okay anoti ekwan bi so wo se won ti ase sabia ku sabia nyado petemu asase na hokwa me fa me bag na ka me ka se me ko me kuru masante mampon a eno anse makoka giti na matwa me ticket ho de me fa me sika nkoma obi abukuma bia na so akoya akwantuo mu nsem unim ho adwuma na adu sika akoda obi eno so ya asem foforo adwuma papa ede ni sika koma wo mo ye from V travel and tour wabra na last week right last week na ye kan asem we maka cho se Sompa Asem Npe Nipa fidie we ye fidi kase ye kan ho asem ade chen ya na company no enso de se eyoyo se emiso mi wo bi kan mi wo bi kire eno ti no ye no mo adinkita ho pi na yaka asundue asem ma asem no kura ye si bi kopie police station ene ade ma posifo no ye se sa na tie de a kaminua ba no ana se adwuma wura no wo yi oba no ka oma papai 8000 aya posifo no mediation mo ye nanso obi nim de ekosi ye a wo mo antumi amfa 8000 no amfa mra brantie ya otu kwai eno TV travel and tour omu ofia ha omso se omu obi ka omu obi ekire panipa memo akwa aba yeja panipa akwa aba biem bacho yeja udin de saying William free na baye me free meduma haya na otie modwuma ko ni din de saying V's travel and tour bacho tadi amanfo tu kwai pa nyamiado munhia sansense mi bi we dem me enhia we say did abi mo ka asem wo bi ka mo efa brantie ansensem a wo de beto yanim ade bai na mo so mo woka ana mo no yie de woka no na mo no yie ni sai bacho me da say now let me say Hasan Yakubu ya bwana emanity kwan eko Singapore na okoye cleaning ejuma so upon arrival and omukodu hotel no na e was say get in touch with baby omakoye ejuma no so they finally got in touch with any pakro yan country okay friend pakro no and omuni komo phone so but omudi nkomo no and omu say omo ye nkremofo nti no omo suggest sanka sade a epesanka ade fahin na no omo koye adwuma no koye cleaning e wo fahin yes so the whole thing was omo koye cleaning e wo fahin say any there I was Singapore hono okay yes so that was what he was told say omo koye cleaning adwuma nti omo frɛ adwuma ra no na adwuma ra no e ka so okay na omo ye dem for no omo ka so omo feed kremofo background so on ka so ye anke clean po de anke e wa sorry but since amoye nkremofo no ebia na ene mo som no enko anko se pesa anka nipa na e be fa no anka one yen after some sesi ho wie no on ne yen e be som nanka aboy nyina and looking at my background so embo mo so the next available option is say yentimi so enka se sambra back I say because according to the ukwa I say you find ways and means say you come back with the baby fee and ye di nkomo and I ye three adwin so and the country a ben Singapore Malaysia a ben kakra until at least ye betimi anya dwuma e wo ho e de amount ama wetimi akwakoye until you reach out to over there just to get you a dwuma betimi aye wo no until start visa process until you can say ama what you say you go to Malaysia until at least sanka hono if no matter what crowd betimi stand no ground so they be but eventually you saw like obete ya say so ampa metimi akọ different place akọ ejuma and na eja it's a visa process on one ho rounds nyina if they are going to the embassy to get the visa and process nyina on one ntino on one no Singapore yeah
ono na yeah but payment in the my boss na issue payment ni nyina de ema no so okodu Malaysia hono mo and then ejuma na ewo hono na ono ejuma na construction work but omututu boats oma fixe my concrete work na wie no omututu boats efi ehon na metals na efi hon so that was ejuma na all year ewo hono mo so basically omukodu hono bebia omobeda according to no nipa ne say $350 with few things on being here. I think it's our voice note no or sene and madam issue payments someone for at least sort out because okay say nipa or say the weekend and the time on me time more so eventually that payment was made and madam so man is car so the best at least because what could do my for so payment was also made to him so ye man said for a while and about office say waba he's coming for any sika so na Asem Npe Nipa so there was kasaka cry by Emma and a police case Emma could do police hall and say Moka could see say ono wakum yensu hu akudim say sadia anka yen compensating with 8,000 Ghana cedis for everything. So if he start timing in no communication wasn't proper. Now instead of communicate papa. So yante tribute until said yet say pro and I say you didn't about and ma you two and I say your baby did you can't send your say cano. Okay, omo asoma branti na no yi eno de aba no na medical catch we asema nyina say afidie we so enokura asem ne de ye adwuma eno to Oforisuo Aboagye me menchia maso nti asem na sabia ku sabia nya ado enwom eda eduru ba bi etifiri ni wura no enti meni adwuma wura no edi nkomo ena awie oje ahoba se one ye bekasa eno ti mesre se mompe maame no mame wa ahoma so mame sisi yepe maame no na menkokoton nyoma mra sisi a yenya maame no 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 so mfa nchiri mu enso emfa emra ebeboa pa Tabita Clinic owokumase heya Tabita Clinic owokumase heya na apart from kumaso be hu no nkran sunwane takwa ene takrade Tabita Clinic orofo Tabita Clinic se obaye ma Ghana fo no obaye so a oba betu yade ase deku na Ghana fo afa won tampa e de afura e wo yadem ama me ne wan say yade nipa benya so na yade kro ya na Tabita Clinic say yade bibre bia dawo de bana so ya obetu ase no de ama na mom prostate no and diabetes and infections na de for na feature a ene owo ho drupa orofo wo de bibidro so ho na bitu yade ase na wo se me kan kire say ukuada ene yawade bia free prostate scan no ekoso pa eno to betu atu ase no de ama orofo na wo se anapa no nso anwumere no nan na wopon adwuma atwada kosi fiada Tabita Clinic obetu yade ase de ama 0260196219 0260196219 Tabita Clinic ene se men kan cho sai the France Hotel efrew orofo se wo pe hotel papa wo kuma se ha na wada ma ho adwo na wanya sumnya papa ne be di papa so ada so a the France Hotel na the France Hotel no or restaurant 24 hours local ne continental dishes aduane papa na wo ye no ho orofo ano papa free breakfast no de be ma wo Wi-Fi na wo browse na wo je tu twa wo bi no my kra no WhatsApp na ne o de account say me wo difference hotel room number say brand say reception so bi ba be hwe mo ate oba ne din di say atade say na hwe no difference hotel omo na omo receptions no omo ye adwuma papa say wo pensa bi anom na wotumi di atwe adi na wani age oba na ba na mo di edi nkomo kama or from oba o kama pa very spacious car park difference hotel open difference hotel obehunu wo Sompa TV Sompa FM ye kira ye yadwuma fo no mo brekura no ebitimi koda ho omo me kama pa eno ti so pese uye bookings na obeda ho na odi udwuma 0549582099 0549582099 and 05953714
597 0595 371 597 the France Hotel a hotel papa agidin ewo kumase montin so ina yefra wo mo na yenko koji edi the France Hotel na me kanfo na media man aziblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke o bonfa na bonfa no enye asante achim bonfa o enye bampransi bonfa o na mom afujase akwantempon no so no osi ubesi wo bonfa wo abra wafa afujase kai orofo se osi udru bonfa ka che driver no se mesi wo bonfa hospital junction na hon yesiwa emana mebabo no ade bia koye nkonua dawo so otare abwai usom na apan a eye togbe ahaba keke orofo yenko togbe ahaba keke wate na yenkonko hwehwe shebrim duru ba bia wo ho no hwehwe unchi se wanim etene a sentene na waye niye na wachi so nipa bi eta wodo na wawai no de na firi ho na ho ato efiri togbe ahaba keke so ya baifo hinu o ya baifo hine pa orofo yenko togbe wate na yenko enkonko di adwuma na ye ho entumi ensan yen infra brabom 0244484747 0244484747 eye togbe ahabai keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin dahumi orofo ye ko togbe ahabai keke o ye ko enhoma ne so na ye maami vi ogina homa ne so wono na fitiase no woni abrantie eye nhyehyeye yankonye kotie ono so anu disem na afi yehu kwampa yebetumi afaso ma memo akwaba ya jampa cho good evening ma joso batampa bibia boko de nyame adum na so dia ka ni nyame gusu ehwe ne ma oso ho ye de me ba cho na me ho ye abrantie bia ye frɛ no Yakubu ma me wadawro ma uni no Ibacho minim no. Ekwa be so na unim no. Okay, mpacho last year mu na me posting me advert. Se me pay church cleaners in Singapore. Na madam Fobia oye o mai nipa. Na okache me se ni namfo Fobia bagana na omo free Dubai tino. Omo pesa ejuma no. Enti me Yakubu nankasa no oni mi ankasa until say ye omo bibia ma omo wi omo free Ghana no munya me number because they don't know me personally. Esan say agent na ye madam for na or introduce me ma omo ninti no omo call office direct. Enti sencheche mu bi wo ho dia me workers na de ma omo ye njina ba bia anka nche Yakubu say ye man work permit to Singapore. Omo ye travel and tour agents omo abontin obi abetinye dia dance say obi anywa ye man work permit from Ghana to Singapore. Ghana to Singapore visa free for Ghanaians. Na emom no say we ICA. Any other documentations can ho be mani panetime free Ghana across Singapore. Sa documentations we na ye na ye de kan ho twa ni plane ticket man no. That time no plane ticket in and out is 18,000 Ghana cedis. Me wo receipt ni nyina wa hampacho say. Mama yetie wadawroma. 18,000 Ghana cedis, that is in and out. Afana ni hotel reservations. En common say oko hono mo a mami bi pe enkrofa be cleaning asori dem cleaning. Obi anu promising the warehouse. Ena onya kwala to the extent so be the document show in somewhere you will not read and know and understand what you are holding. It is a part me say yes see money direct employment to Singapore. It is kaye kokuna and kobeshe ni dinya ma yakokunu or Singapore without reading the documents that you have. And see, you were supposed to meet the woman on Saturday, Sunday anopa. And see, fast track bibia ma omuso mbekwa ko do Singapore Saturday. Now the next day, no metimi akosia ma me no asore. And see, ma me no the number bibia every communication was done between me and a guy we say, "Ukono nipa weni we na ukosi ni so." Me say, "Papa no." Any mamina sorry flyer nyina mano. The number mano.
Muko do Singapore kra na munya hotel because so omu kofo fro na ye book straight hotel because u book here you have to pay. And I would so now one called that wa usika no ase. Enti omu ko be 3 places and say na yenya hotel. Papa bisani say hotel no no na tua hotel ni sika nana. Esa say na ye nim se maame ne be fa omunti no. Ye tia for some 3 days say be ya ombe relaxation to say maame no e be fa omo. Me wo na Yakubu ka tell me say, "Oma frɛ maame no. Omo frɛ no no say on pen kramofuo." So yenkramoni onka no kre because enyam ono ne ka tell me a me ni say maame ni so on pen kramofuo. Enti wo ka tell me na me say sadia. So be san we tia ba Ghana no. Why don't you go to the nearest country, Malaysia? Now unko ye juma wo ho. And na boy yi ene na danfo no, eji tu mu. Enti omo na omo koye omo Malaysia visa. I sent money to them. Omo se munko na munko ye Malaysia visa na omo koye omo say 3 days or 4 days to come for the visa. That time ni nyina no enko our right so obeka tell me say madam me nko enti visa na me nye me to be for so se ko Malaysia ono na ekotia sika ekoye ne visa wo ho omo koye visa ni we na me say twa ticket one way enti one way no Yakubu sa beka tell me say enkrofo ni say omo fa one way nko just me twa ne in and out. Me so knowing fully say enkrofo ne kwa omo ntena ye friend say omo san my team ba Singapore but omo ma me try ticket na in and out on and now to say $100 is 1,000 Ghana plane ticket ben and in and out nipa $2,000 $100. Oh, sometimes no obi customer you have to speak the truth. It will set you free. Yantenenka me wo no friend so madam yenya yetimi awramo ye do Malaysia and am se ma do Malaysia dia me bra wo ho beba be fam e ka mani ba di samba ma me de na ka ho because bra kofi and e fa Yakubu ni na danfo no and na odi omo ewra adwuma mu me tia agent fee omo me no 6,000 Ghana cedis. Yakubu said okoye no did 2,500 or 1,800 Malaysian ringgit. What they buy a sikama akakakra na do 5,000 that time. Mukoye no ka tell me say, madam, ya bedu. O say construction juma na wo ho and I quote, ye be ye. Na mom no madam my sika high dine. Wo e bed I bed that so. And na juma no so omo say yan to ye ho niema. And I'm sending sikane de ma omu. Enti me de minim se etu etwa. Afa me kra no na afa me je adwuma madam ahano mantene ye. Enti Malaysia ho na high dama wo mutenem. Me ba ucho sika me sending si onu a Yakubu no na dan for phone so and I'm sending sikane ma no. And o ka che me say me kra me ka che o me say dan na me tia no. Enya me na me betua omo rent every month. It is all the same it must say me betua the rent every month there I can't do such work. And now catch me say sisi ano ma ba foforo no me tia rent no na me sam mo sika ento omo ho me sam mo 50 million de to omo for pocket money. Agent be na be sa Enfiemu a one make asa na madam adwuma ne yedin na ewiane so na yekoye yeda container mu ensem na oka wo no omo see site ho no papa wo hwe construction site a so we be call construction site ho na we wie no wasa fa ka akọ ho no brand say ye 2 hours 1 hour 30 minutes enti no omo ye yi structure bi ma omo ye construction adwuma even Ghana kra e wo ho enti e ho na no mo da se de be ya weekend no ho mo kofie which means ikana me de man kra po no brand say dan no kra wantia enti later on no wo be ka tell me say madam sisi anu problem dey ani ho adwuma ne me de meye me boabo esika no me ba na o de me akọ ba bi from me say mate and I ka tell me say wa down for na start what is happening? Network, right? Yeah, Samu. Yeah, Sam Cassia, papa. Yeah, Sam. Yanshre say,
Madam V beba homa so yenko computer so dwedie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na no nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Ekwakoyenim Madam V. Ono eneye pani kwankyere for CU Emma V Travel and Tour. Ni ani di komo yansheda enwi. Mame ka ba to aso aman wadaroma. Me pachoyo. Enti no ewo mu a no o send me message ba me hu say makoyo oba ni ti no o fa so kakra o kan na me mo bo na ma send sika de ko. Enti me decide say make ati sa messages no. Enti afe no o send message ana ni papa ye malam na when am so okay o papa ye malam dia eni e fa ko honom fa ko na de o papa ni be ye no onye because de me metimi aye dia na maye fine o ko Singapore o ko do oni nipa ni say on fa o baba to Ghana ye no betina se ye o plane ticket no document a de ko na ye betina se ni atiti efri mu de e benya na ni e di ama but me who say go to the nearest country na koye ejuma kakra no peska na ye nto aso bisane set time so say o kache mse o kwa Ghana na wenye sika kakra ye mo ano no kache mse oni sika bia wo nti me santa ni plane ticket na mse what do you mean me santa o plane ticket mfa nko na me unim agent o de me 2 kwan do de me 2 kwan airport kra me hu no ana o kwa Singapore so obi anka nche ni so obi besia o odi adanse okita ni flight reservation a o de koye enti mama onka asem na enkoye we say yes that team no ye team ne nsane na adwin ni bibia say obi besia wo Singapore nobody told him that enti yanse ne nka biem until say yet say wa ba office aba be ko say ham wo ho ebubu niema olokim don so ma obi nko o ma obi ma e na me free police
because me need you obeti me aya. Also about mama, also about office by a day. Oba office be say me nyama, me telephone nyina, landline na webubu ni nyina. Aba say table ni ade e that day wa ma me ma na mpie obi nko obi. Ewo kumase ha. 1 hour. Ewo kumase ha. Ewo aso ayi bank market ho. Na che say Madam VA. Say ye breakages no kwa free mu a. Wa lucky wo mo so ma workers ni mpie. Oso ma obi ampie nti me free police straight no mo be fa ne ko ye bisa no. Oso ma obi ampie me wo video ni nyina wa ha. Oso ma obi ampie o ma obi so wrem. Hey. Actually no ka say me say oni me ne me work and wo be kuye nyina. And of course a threat to me. And I'm a police for be fan so mo ka say ni say if you so be do kakra woni right so be kwa ni office. Akoka say mo bi an wrem mo bi so mpie. Akoko di omo go state. Who are you to do that? And omo ne e ka say na me ka kire omo say because of me your bad. Remember the 8,000 cedis until no fan call. Me na me decide yes, remember ni sa scan. Etre no no ka say ye ba be hwehwe no. So I am waiting to come and look for him. And no de me aba TV so no because I'm said do ko try ye na anye adwuma. Enti dis o de me ba TV so no be gu ye nim ase. Madam V medase say empo branch do ba ha ye call aswase no na office no atum. Ono kra na ma ye hu say office no foforo ewo Bantuma New Market. Tinyame ncha de ade chen ya ye bobo e ho say mema na kokko no. Ena worker baako enso responde ya ye de to aso sei no eno ti pempi no ya na mbeda bia metai ka na ofidie so se memenchia ma so nti asem said ye wasi ababa be yi ano no tiefo ni ahwefo asem o na kire se sesia no se otete enwoma firim ene ka wabo a wabo kasai na kasempo na kaka ekire papa boy ni sika no de bae ni ebi kran ka ekire po na maka se me ti bia free mu na me di me kran na maboka wo ne ho ayami mom ni Malaysia from Singapore to Malaysia juma baby obedani bibia when tiamu 1 cedi krada when tiamu 1 cedi ni plane ticket or now play mu call in and out for free eti se that was Singapore na me na mitiaka on kano crest also yenkremonia on fani koran no kano crest yes heavy aside 30,000 mame mesre koran no de me ye mfani agrosa buku kese pa nti no asem na ba ye mfa sen ne ketere me ya nka wate eti na ekwan bi so no de se wo wankasa wo check ya ne 315 no de ka asa kora me pato me check ya eyeme na maboka wo ne ho eyeme na maboka ewo Yakubu ho Yakubu sika eni me ho bisani se Singapore a day sen hotel ho a day Singapore $100 no almost 1,000 Ghana cedis bisani se or that hotel how many days I paid 4,000 cedis for 4 days pay for the hotel or no new hotel on can if he will tell you the truth. Madam V. Papa. Say Kokoban say from Singapore to Malaysia no nisika na san. Na ni abrantie adan na water tawo. O say ye buno because what to Singapore and no Korea Malaysia and so Malaysia be so one e koye on one the coach is can ye no me man me one voice note or catch him say madam almost say by Tuesday and Sabeka visa no on one the coach ye okay madam V e krona enye no aha madam V gina homa no so Yakubu wa se bibusa na busa no bacho o say me na sorry o say me na me because me ko Malaysia. Why ne koye Malaysia visa moya? Me na catch you say me ko Malaysia. What the visa on? Me na me do it na play mo ko Malaysia na. Ana wana ko full play ne koye.
Me and be a man catch us and come Malaysia. Simple question. No me say, so we see you now be a one. Why na quiet besano? Mpacho. So be some question. Yeah, catch uji to man na one day and tumbra. See me. Me pacho uji to musa obeko Malaysia na after one day and two. And so why na do it now play mukoye? Why na do it now play mukoye? You are not answering what the producer is asking you. Yinano. What's in Malaysia and won't pay? It's me na me free baby. I'm one na me do what now play one. I say one acquire visa. Echo child plane ticket in the koye. And then I'm person me was okay me and I'm yeah. Mary fund will see can you not the amount. Fine. And Singapore, said 3 days in the summer, go back to Ghana. Okay, I said, oh, Brunei go Malaysia, who made man. Yes, I'm catching Malaysia. Can you pray? Oh, Debut. Who can say, Litier? Who can say Malaysia, dear? You people will not go. The next day, Mummy and now catch me say, my daddy, you will go. And then I made them baby, I'm on quiet visa. Why would this Sika go to Yaye? Man, send this Sika and Simocard, so now they go to your visa fee. And I'm a day visa. There's no catching for Malaysia. What's it? Oh, dear, Malaysia. Listen to me. Asem now will be Sammy. You are repeating yourself. Nina waka ho. Me say when the court visa need to call Malaysia. I wouldn't make them come on. You are repeating what you have said. Did you go to the Malaysia or not? Tamwa mufri Singapore. Mo say Singapore no e ho no munya adwuma nye no. Mo ye mo adwese baba back to Ghana. Me catch him straight. Na yeden na ni sa tan ko Malaysia. Me catch him straight say me ba Ghana. Me ko bibia. Also Singapore Malaysia. Me say catch him straight say me ba Ghana. Ono no bia na catch him say. Be say me ba Ghana nje. E be say aso ba Ghana abayi wasted aso onye ebasa say wa obasa be 10 house onye bibi am go say en found because me crewman also de me ba ma be do no onye de me pa ma me call back answer no catch him say oni bro ni bi o Malaysia so nyakopa osum na o ka say oni bro ni bi o Malaysia o ma eduma aw even ko the ma bi kura ko Malaysia am ko eduma ti san bro ni no obe bo ama eduma because of the kofoko and catch say eduma na me o se ko a warehouse and a clinic mpacho answer me to aso make my call bi secretary na me ankasa me this can come on office one me na be ma no ni o for ya ho omo a no multi office one no me eduma man na ankasa and ko si omo so am kan scan go omo se ni make my friend ba ko si ad na am ni na ankasa ka be me de na nka no ono video na o che ya na obi video na o kasa oba bi o kasa o chire mu sa oba mo sa oba pro ono ade ono aye den ono na secretary ema no e office one because send me call office no ko tina one me training million me share ni same ono am this can go share ni same etu ono oba mu sen wo ba mu chese ni nsem a mama ni nsem a wo kai na ko se secretary in Malaysia no ni Malaysia obi se madam no ni Malaysia obi me weka no ono onimu nsem ni che me amede wo ko ye me weka ni nim. Okay, we bake with mega cash lucky boss. Or for akwantia ye musuo. Eno ti o man Ghana m se wanye wadwi so betu kwa na tra akwa odofo benya sika di benya sika tubokom. Ni nyina ye win bake with mega cash lucky boss etietitia. Eno ti no e sika ketewa bi na ne wo say star 426 star 6 hash. Star 426 star 6 hash. Ebema prompt messages na wo hwehwe eduru ba bia ebema akwan ma wo de mobile money number na hjem ene okodu nyina wo trim orofo na utwa 50 pesos na nyame ya adom na obobo na odi akunkuru a esikapudu pa orofo was mega cash like was win big and live large orofo national lottery authority in such as here na mmom unifiedu nwotwe a win big with mega cash like boss no enfoasem enfa enkoso ababa wo bi eso wo pedan na opebo ban so call man pon Kenya say eho en wo pedan we was my agent mbem say de be ya obenya baby e de theater frɛ 0243 209 009 0243 209 and 0245 195 474
0245195474 wɔsi wei deɛ ohia agent papa abrante bi so wɔ ha wɔsi ɔno so ɛpɛ single room self contained saa na ɛneɛ sɛ ɛnyɛ single self contained na dan wɔ ana efie hɔ no obenya baabi adware no nya baabi adware na akora no a ɛpa nkorɔ no ehwɛ ha ya obetumi atra hɔ no aba adwuma firi sɛ wiase deɛ wɔ bɛrima onya adwuma ya na ahomkanim enti wɔpɛ baabi ada na ne ho atumi ɛsan na ne ho atɔ no 0507 804 077 0507 804 077 and 0557 167 678 0557 167 678 was it ohia agent bia eno ti no we feel anu afa na nyoma akoso toten dia ma no Lawson beverages if was what the loss do man better abadwa so sa ena was it what the ginger liquor no and so abadwa so therefore ye kwotwetwa bi ye mu bobi aponto nya badi nto no nyina no e ginger liquor any do man better o ton ateso mfa so pa dia ba bi eton sa tu sa biada okwa obenya bi ato 0242 133 577 0242 133 577 Lawson beverages and air from or for ye dum bia ye num bia na bia we de adutwamu wo na wotwe da e club beer na manfo bobobobo eyi da no so e club beer omo bobobobo na for bia club beer no amanfo asi target no na utusua efe na ahom kan utusua bekata e club beer na ni tu ano no unifie nu wotwe fo asem nkoso saa na oba penfo club beer no untumi enum bi ya asem foforo pa ewo akwantusemu na ya asem o ya asem pa mama vida so gina homa ne so wakate no kayemfre no na yemusa ne se edu ba bia we agree to disagree enti abranti no sabia ku sabia nyado sei na wo pe ede ama no sansa posifo no kra se command 8000 na abotoyemu embra etititia saa connection ya mami eni abrante no se obie narrative story no a aye bese pani konyina haban yetase ne banimdifo yes hello mama v hello hello ojina so hello hello ba apartment kan se ko yo se ba yo ma me kaka gbran cause asem no se de ni ti na si akwa na kwa be se panic nyina ha ban me de ne judging de judging ketekete a mitimi de ahwim sisi na masori kom baby nemmom se de be ya abotoye mu beba no ewom se wakọ wo office wo wasese nwoma wa kidnap amanfo do ma shem ni nyina unlawful nemmom no said the positive no kan yes man 8000 no mami ada na kwa fa 8000 na ma no ka se we katu atwa wo me pacho time na eda no na obeka issue no o say sika na ye ka che no ne buanjo so or the half of the money and na me so me say me into half of the money en farmer no lentina na me ka se ewom se wo na ade ne ko ye expenses nyina no after amount 315 and one fasika amount biem enu ti mesra wo se dadwoada sese wo ka wo bo ye nyina accordingly tie the american die wom no mani wom die enim no emfa nka ho se eba ne se adwen bi sakra se obegye die wo de ema no pe watiti bibia free mu anaso wose wasisi no do ko ba bia do be yobia ntumi nyawo ba so twa ntoro wo mu dia so twa ntoro wo mu dia ene boni kum boni fo mpacho mate okay the nation sanka ya pengomo modi na nimire wuti ya maame no ne abranje we ne Singapore nya kendra sabi obi kura nsika so obetukun akọ ha ye kwase ye koye connection ndiye ya dwuma ka ho nti na mo wagitu ma okoye obi akọtena Dubai pen enye so onim sa na ma maame no kura ka so say free visa so free visa de no ase nipa no be kwa akọtwa ne ticket no okọ ne ba bi we nya ade bi obawa bisi obi so onye bibi ma no
ɛyɛ bi ankomo a obedi sɛ wo adwuma wo bibi de ne kɔyɛ no ɛna bɛm na tuas ka sɛ ne wo hwɛ w'anim sɛ kɔkɔyɛ ade ne ma no ndi sɛ woyɛ wie de ne kodu na ne nsa anka sɛ adwuma na wo take dika a wabɔ na ntim firi ne sika mu me se me paade wo boutique coat miɛnsa na me pa akɔtɔ no wo boutique ɛna aso wo nipa bi otɔn bi ɛfɛ pa wo de mbɛkɔ hɔ na sɛ wogye sika na wo se coat no yɛ na de me kɔ hɔ a wonti me kɔ no manya coat na ntim kan sɛ lɔre fa de ba wo tie afiri mu ɛnyɛ wanka me nkɔ hɔ me nim ba bia yɛ tɔn bie nti me na me pa wo ne mbɛka nte ase adwuma na me ne wanya sa nte ase no nkɔma a wodi ne nyɛ de yɛ te asɛsia na wo ka kyerɛ yɛ sɛ abrante no mom kɔduru hɔ no adwuma a wɔyɛ wɔse wɔtwa ticket na $100 ɛnɛ ɛyɛ 10 million no abrante no adwuma a wɔyɛ wɔ hɔ sika deɛ wɔasese ne saa bere nim na saa bere nim no wɔgye wɔ ɛyɛ 50 million no saa bere na onim ne dollars ɛyɛ dollars na nsan ya akora aban yi bɛte so a yɛnya ntete so ekura no na obi ma $100 a na ɔne nam 17 million de koro entie nkosi saa bere nim ana na kufu ado apagya sika ne bebrebe no na onim sɛ $100 ade mo ɔmo no na bɛ ne nam 19 million to 2000 ndiara na abɛyɛ ne 1000 na edi adu nkɔma ama na yɛ de etomire bi a nkwahia ahoɔden hia ɔmfa ne sika man nyɛ sa woni nkɔmɔpa ɛnyɛ sa mɛka to sɛ mɛnyi se 8000 no hume ne yɛnya ne yɛbɛboa wo yɛ ne nipa ntena saa unu obi bɔbra ne ni nkɔmɔ ne nsisi so ne yɛnyina yɛ nkonko yɛ nim saa ne yɛbɔbra abedi wo awi o betima ka sɛ obi bi ɔmfa nkɔ na ɔnya ne yɔbɛyɛ because ɛnɛ ho ɔdene but ɛkyena ɔha obi to a wobɛhu sɛ sɛ na sika kuma we mi die ma na mi di nkɔmɔ yi a anka boae ɔnne pɛ no betima ka sɛ yɛ nkyem ne ase wo de me kɔ akɔyɛ no anya yie ampo koduro wonti ma edi so no atuma yɛ adwuma di pesika ba na akɔyɛ saa kontan de bɛhyɛ ne kɔn a nya adwuma aka kyɛn sɛ wɔwɔ no no wan na ti krom ma na me no mienu tie ne yɛse yɛ kɔ Singapore kro we mu na ma kɔ tua 300 wo kra so twa take di ya hu bibia wo bɔ ka 180 million edi ka sanse na da so de to so yɛ dai ɛyɛ adwuma na so benya ama ne nti no de sanse ne to so anka visa free de so ngo twa take di kɔ wo kɔ saa de na ama so yɛ mu sɛ nipa na ne di saa engutan ho no nipa ne nim so ɔmpɛ kremofo a no obi yɛ connection wa hu ne sɛ yɛ de nkɔfo sɛ ne yɛ de wɔn bɛyɛ we mu de amaboa yɛ because of asum ne ndi no wantima anka we nya de nipa na godu ne yɛ de no pam no a wo wa sɛ de adanse sɛ bɛyɛ wo sika nka mu ndi e de baabi a ofiri sɛ ne ho bɛkɔ akɔkyere ne kɔma no ne nya ne tiri na yɛ sɛ de ɔkɔ yɛ adwuma ni wa yɛ kɔka sɛ ɛyɛ messing work no ɛne ɔkɔduru na dane sɛ ɔmo yɛ kidnap nkɔfo yi bia anka obi bɔ bɛ da back nka de na kɔtuma wie wo wagye sika agye wani etom na bia yɛ nyene nipa ho ne yɛ gye free nipa ho yɛ ni nkɔmɔ sa wote ya so omusa akwase yɛ gya wa mo aka ne awoka nyina obusa sɛ ɔkan me ka sa mepɛ wo si ani da bi ne yɛkɔ na wo de kwashen fufuro be yi ono no kwashen no na be da na nkomo ni ma da ame akɔ ye bre ni ne swantia ɔmpɛ nkomo pani so wasi 8000 na me se enye hwede hume ye be di bone de abetire nipa wo TV so no mo tua de okay ye be di bone e de abetire nipa e wo TV so medical ka kyerɛ hwefo ne atiefo nyina sɛ abrante ni ababa wa no mo komodie na ye besepani ko nyina ba wa hwe ya wo nte ase enti ye musa sɛ plane ticket no ho an ekotena plane mu kɔ ye e tie o besepani ko nyina haban asɛm na me ka kyerɛ wo me makotua misika sɛ me tu kwa fa me tu kwa fine me koduru hɔ no obi ntumi nkyekere e wo Singapore sɛ chinchina kɔ what am I say ma me ha de me nkɔ biem pɛ de ma hu no me wo traveling experience ma ta Dubai ma ye adwuma but what shama nipa kro no either say wa convince you amwa san for a plane ticket asa akoba bi fofora eye me masem na ye wo asem medical ka kira tiefo say we ebesepani ko nyina aban wan hwe ya won te ase etie musa say plane na wotena mu hwan na enjoy ye eye wo na full plane nyina so convince wo kra no a wo san ko Malaysia no wo so ma usika ha dai waso ma usika saadi tu bottom na kyerɛ sɛ ye visa free kura no a ye musa sɛ me kuro ma santema mpɔn a me fa me bag ya na me kɔ ana e de me kɔ akotwa take it to station it is what ya sɛ visa free na emom wo company bi obetumi de wakɔde a eduru ba bi akwantu nsɛm no emu oduru anoti yabaka kyerɛ yatiefo nyina sɛ asɛm we no adwoda mesan de ato apono so ne atunu srɛ ene abasa efiri sɛ ensɛm wo papa meteme ba bi na ade wadwuma bɛda me ɛna mamu afu plane wokɔ wakoduru anye yie masan de madwuma marketing strategies ama wasa kɔ ba bi foforo ni nyina ye usika na me spend you eti as to sɛ wo gi usika nyina de enya adwuma
Oforisuo Aboagye me na make a kyerɛ wo eti aka kyerɛ matiefo nyina sɛ dadwoada V versus Yakubu na asɛm no yɛbɛsan ɛde ato yɛ apono so enti obiara reserve the comment for Monday yɛbɛtoa so Cedar Worship Center Abua Kwakofodua ɔmo ɛna di nyame asɛm a emu ɔda emu hwampa kokromote ntumi ensan no hommɔpɔ ɛyɛ kurupo twedi apɔ basa yi adom ɛno ti no ɛyɛ Cedar Worship Center ɔmo ɛna saa bere ɔmo di nyame asɛm a emu hwam ɛpa ɛde ɛba we free aberewatia na wɔse police commandant bi birthday momfanto so mame ne din no anim ha we free ɔhene yere hɔ wɔse police commandant bi birthday edin no escape mu kakra no ɔmo se ne photo no ɛwɔ hɔ producer edin no na ha ɛbrɛ no so ayebe ɛno ti ɛdadwoada mobɛte yɛnka ɛwɔ Yakubu versus V Travel and Tour mobɛte yɛnka Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo yɛkɔ long time